Amerika yafatiye ibihano umutwe witwaje intwaro wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukorana na leta ya Kongo na koperative y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yo muri icyo gihugu na kompanyi ebyiri zo muri Hong Kong. Ishinja kugira uruhare mu mutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro binyuranyije n'amategeko. Nge muri kumvanirwa Ndorimana Alexis muhawe ikaze. Minisiteri y'Imari ya Amerika ivuga ko bireba umwe mu mirwi ikorana na leta ya Kongo wa Parecof ishinja gukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro binyuranyije n'amategeko na gahunda zo gusoresha irubaya. Uwo mutwe ugizwe ahanini n'abahutu bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wagenzuraga ibirombe byo mu karere ka Rubaya birimo amabuye y'agaciro y'ingenzi cyane ku nganda z'ikoranabuhanga zirimo n'irya telefone kuva mu 2022 kugeza mu ntangiriro y'umwaka wa 2024. Uwo mutwe ugizwe ahanini n'abahutu bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wagenzuraga ibirombe byo mu karere ka Rubaya birimo amabuye y'agaciro y'ingenzi cyane ku nganda z'ikoranabuhanga zirimo n'irya telefone zigendanwa kuva mu 2022 kugeza mu ntangiriro y'umwaka wa 2024. John Hari, Minisitiri w'Imari wungirije Amerika, yavuze ko amabuye y'agaciro akomoka mu ntambara arimo guhitana ubuzima bw'abasivile b'abanyekongo no kubuza ubucuruzi bwubahiriza amategeko y'ishoramari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yakomeje agira ati, Minisiteri y'Imari ntizashidikanya kugira icyo ikora ku mitwe ibuza Amerika n'inshuti zacu kugera ku mabuye y'agaciro y'ingenzi cyane mu kurinda igihugu cyacu. Umukuru wa Parecof, Sendungu Museveni, yabwiye BBC ko Amerika yitiranyije uwo mutwe, ahakana avuga ko Parecof itigeze na rimwe igera i Rubaya. Sendungu yagize ati, Amerika yabicuritse, byabayeho ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bunyuranyije n'amategeko, nibyo ni ukuri. Amerika rero yagombye gukosora ko ari Pareco. Jason Stein, umunyamerika wigisha siyansi ya politike muri kaminuza ya Simon Fraser muri Canada, akaba n'umusesenguzi kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yabwiye igitangazamakuru cya BBC itangajemo gakeya kubona Amerika yahannye Parecof kandi itakigenzura ikirombe cya Rubaya. Yakomeje agira ati, biratangajemo gakeya ko Parecof, umutwe witwaje intwaro utakigenzura ikirombe cya Rubaya kuva mu mwaka ushize, yahanwe. Nubwo bimeze bityo, ibihano byanarebaga kompanyi nyinshi z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro zagize uruhare mu bucukuzi bwa magendu bw'amabuye y'agaciro ava muri Kongo anyuze mu Rwanda. Rero bisa nk'aho ibi biri muri gahunda yo gutuma ubucukuzi bugezweho bushobora kuba burimo kompanyi za Amerika bugera i Rubaya no mu bindi birombe byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda ruhakana kuba umuyoboro w'amabuye y'agaciro ava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bwa magendu. Ibyo birombe byo muri Rubaya muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru ubu bigenzurwa n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa wigaruriye ibice byinshi byo mu burasirazuba bw'igihugu birimo n'imijyi ya Goma na Bukavu. Kuwa kabiri ibiro bigenzura imari yo mu mahanga bya Minisiteri y'Imari ya Amerika OFAC byavuze ko Parecof yasimbuye Pareco ifite amateka maremare y'ibikorwa byo guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikaba yaravutse mu 2022 nk'igisubizo ku kongera kwa M23 nayo yafatiwe ibihano na OFAC. Leta ya Amerika ivuga ko Parecof yahanwe kubera kugira uruhare cyangwa ubufatanyacyaha mu buryo buziguye cyangwa butaziguye mu bikorwa cyangwa ingamba biteje inkeke ku mahoro, umutekano cyangwa ituze rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yanahannye kandi na koperative y'ubucukuzi gakondo bw'amabuye y'agaciro CDMS ishinja kuba yarafashije Parecof mu bikorwa byayo by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro gusoresha mu buryo bunyuranyije n'amategeko n'ibikorwa bya magendu i Rubaya. Amerika ivuga ko koperative CDMS yakoreraga mu kirombe cya mbere kinini cyane cy'Irubaya ndetse ikagurisha amabuye yavanwagamo mu buryo bwa magendu mu duce twagenzurwaga na Parecof. Amerika ivuga ko CDMS nayo yagurishaga ayo mabuye kuri kompanyi ebyiri zo muri Hong Kong zishora amabuye y'agaciro mu mahanga arizo East Rise na Star Dragon. Amerika ivuga ko ibihano bisobanuye ko imitungo yose n'inyungu zo mu mitungo yafatiwe ibihano iri muri Amerika cyangwa ifitwe cyangwa igenzurwa n'abantu bari muri Amerika ihagaritswe ndetse igomba kumenyeshwa ibiro bya OFAC. Amerika yongeraho ko gukorana nabo bahanwe mu buryo buziguye cyangwa butaziguye nabyo bihagaritswe ku bantu bakorana nabo ku ijanisha rya 50% cyangwa rirenga. Minisiteri y'Imari ya Amerika ivuga ko ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro aturuka mu ntambara bwanyegeza umutekano muke muri Kongo. Minisiteri y'Imari ya Amerika ivuga ko ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro aturuka mu ntambara bwanyegeza umutekano muke wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guha isoko y'amafaranga imitwe yitwaje intwaro no kubuza leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubona amafaranga. Naha dusoreje aya makuru, mwakoze kuba mudukurikiye.